Marisuba International Pangal Convention Fangtuklagani Haukiba Tahi Kiadagi, Tahi Ani Kanaraga, Malemgi Tungan Mafam Singda, Kunda Laita Duna Ladiba, Pangan Singi Oiba, Malemgi Takta Pangtokpa, International Pangal Convention Gi, Marisuba Edition, Hana Lepna Kiba, Sadulgi Matung Inna, Handak Tahi Asigi, December Gitari Kunito Amadi Kulhum Doida, Kasar Distriki. Paila pulda pangthok lagani haina SM Jalana Fongdokre haidi bawafam asi ngasi kasada laiba Sunrise English School da tongan ba Assam da laiba pangal singi CSO sing alim ulema sing mahiroi organization academician intellectual nupigi mihut sing amadi International Pangan Unity IPU gi mihut sing yauna phamkiba apunba mifam ama fangki mifam loidaba matungda All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee amuko ki president oibatan natana International Pangan Unity की कन्वेनर की थौसु पुरीबा SM जलाना फोंगदोखिबनी महांगना मखा तारादुना पांगथोकदोरिबा थरम अदु माइ पांगनबा जुरिबामगी मिहुत यावबा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी अमसु सेमखी कमिटी एसेगी चेयरमैन ओइना सलीम अहमद नोंग्याई मयुमना ओइरगनी लोइनना थरम अदुगी दमक्तसु कासादा कुंदारिबा पांगल खुदिमकनसु अंगंबा सपोर्ट तौबियु हाइनसु महांगना अपील तौखी मालेमगी थाकता लरिबा इंटरनेशनल पांगल यूनिटी की रिप्रेजेंटेटिव सिंगा पुनबा मिफम अमखा पांथोखी हारिबा मिफम सिदा यामना कुन्ना खन नैनरबा मतुंगा अखै इंटरनेशनल पांगल कन्वेंशन अखै मथंग चलथरकवा अहुमलक सुबा फावबा पांथोखरबा हंदक 2024 सिगे डिसेंबर थादा पांथोखनबा हाना वारे लौखरबा हाना लेबनखिबा मतम शेड्यूल दो कायदना हाइबरे 2024 सिमकी डिसेंबर की तांग 22 कुलुंदोइदा पांथोखनबा कसार सिदा पांथोखनबा वारे लौरे